kwithira we batarire matalira bethirite bakiyuke kenda wika mibango mwanya ire kethira ibatetherio tungata kiribo kinyankuluki musemuno yuyura yurete cia mwerekeri basakwe akiamana kinyame basaku ni bethirite bakerire mantu mwanya ire thirite baikulukia kiri budget ya bilioni 1.5 na kwithira kinyaba yako bisi cia milioni ya 194 ntere chanko bomutugikare aina tetoi Akiaria Dennis Kiremi urane CEO wa Yetu Sacco nyume ya musemano jwa mwanya jwa memba ba Sacco eje na ugite musemano yo jori mono jo gutigira memba ba nibo kurukia budget ya mwaka jwa ngiri jere 25 budget irane amungana yo chiringi bilioni 1.4 na kinya gukurukia mubango jwa CSR jo guchokia gwo konturene budget ya 1.4 billion is a huge step, growth ya 33%. Kumala turi mwaka wa 2024 to approximately the kuchwa mbecha chia 1.4 billion with an expense of 765 million or projecting kumdhia profitability 765. Kile mbecha yu after to itango yu yonde tengete 547 million chia kumba kuchokeria member ta dividends. Kingesi yo Kiremi na ugete Sacco eje nithirite gikurabu nene akiuga ni umbite wako obisi ya mwanya taunini ya Nkobo obisi irane cha mungano chiringi milioni 194 tukinyetie budget ira turachwage 2024 1 billion and 50 million ira tukomba ntu atengete about 390 million ya kubochokeria mbeche yu tuchuite na irio na tukomba kuria members dividends come January after tomba kuinga mwaka bunge Kiremi na ugite mwaka twetete niria memba baba kamukira dividend chao cha mwaka jojo kato ina gikeno no tubanguru thira Sacco itekite ujukia tuwaka nyomba signature end office ire unique iconic in Nkobo in underground parking itaonekana Nkobo irega cost 194 million already phase 1 ni 5 floors are ready na offices that are unique providing ample spaces cia kumba ku serve members betu kenda tumba gwitania na mbere na muthiene twerekerete kagita karutha rwa thigunku ni boretia memba bao kura thigunku bakirikanaga kuri na rojo na kubakania beja kujukia kigena kia roni ni batigire niki utumikore kwagirite ukia mbeca tigwita ukiaragia nacio iki exactly biashara no gwitite kiri kugura ng'ombe itoka gure ng'ombe kiri gwaka nyomba itoka gure ugake nyomba kiri kugura ngari kagure ngari biro keja wathiria ya muyumite muchoro kuma kamate na ngari kiri muchoro kune rio kamete mukundi eria kiri ngoko wembe murumia nkara ukaba becha kuite bubwega lakini tuitho yukite mbecha ugwiragia chore bakwita thigunku wita kiatho kuma Nkobo gicigo mbunge kia South nke report ratito cia weru riakwa rietwa ni Mutuge Kare. School ya Kenya Marine and Fisheries Research Kimfrey nithirite nende kiriro kurura rwangiro mutonga ntuko ya royo kire kiatho kikira kiririo kinyone Minister Ali Hassan Joho kikaruria twanya tongwikire akari na kinyokuria ntere unkuluki Paul Wakabithi aina ripoti Kuria Marine Fisheries iriukonire muro wa mutonga arahotara muborithio bo makuyu bukaruthagirwa ukurwire hende kwirigirwa kurugura muthenya gwaro aramugeni munene gwa giti Waziri Hassan Ali Joho gikeno kinene sana nuntu bwa kuja kurugura kwa Marine Institute ino ya mutonga niyo ja ithatu Kenya nuntu ya mbere ni Mombasa indirana mantuma sea kana Indian Ocean yasirinire Kisumu indirana mantuma Maria na ithatu bakona ngugi guko kinya biashara kabwa nuntu bantu babakaya kurutagwira uko bakanyunya sai uko bakarara uko kwa hivyo itakuwa faida kubwa kwetu kama kaunti ya Tharaka Nithi na kama watu ya Tharaka. Kuringana na Dr. Francis Kioi Kabishani ni ati cukuru ino ni umbite kurekeria wakwa indi kuri mantu makai mara matigarite twanjire kuraya muno safari ino ya Marine Institute ino kumechwa Nairobi county thirikari gutunenkera Tharaka gike na kinya niyo ningwa gwakikisha ikunenkero mbia cia kwanjiria
na tendi kunenkane ona implement wale anda tutagura ndi Community Agriculture ndi Director wa Marine and Fisheries agakaria baba kionania nkena ihinene nonto basukuru ino bwambere ne atiga ukiria mugongo uyu hanene na kurugura twanya twingi twanguge karingithio nkore yakwa bamenya bwankenete nuntu ukanjirio ntu kuona bwana bwa kinyamwisho hiyo ni furaha kubwa lakini tungiomba kwa sababu tumeona kuna kwa guntu kumwetu kuona gutekurekerie tungiomba kapuro siwekwe na huku barabara zitengenezwe vizuri ukienda huko chini unaenda na utaratibu Ringwe shoki yankadho muno nuntu ba thirikari utunenkera institute ino aga south nangishoka yankadho muno nuntu ba mwanjiria ura warutire wire nene muno mweshimiwa kabishani nuntu na ukeruki na barabangi batethanagirie nabo ndienda kuibwega muno sana na institute ino kuona ere ya maana na nembega muno mna Ringwe shoki yankadho na nkiugaga u dira institute ino yithe na mbere ndiromba thirikari na baroke babaye ni change muno na aramba we wite inonya machio yawa na inochire yawa muno kogu iba twandikire ana nunti ngumenya kinya ino ikandikana na muno nibatikaye tianko ikira discrimination bange bakauma nzi uruingi baye guko nuntu bwa gintu taiki nuntu bakayo tukwa twena gikeno twechogagire mwesimiwa kapitani kadho inene muno nuntu bwa kuleta gintu taiki na ito kuwa nyamo teno yejire ntura tumithagane twinde twena atongoria bonde badarakanizi county itigaye gwe twichiacha na ito koromba tongoria babange baombe utochuira kingi tagiki kiumbe kuya akaingo tyo twinde tumba bo darakanizi na daraka kinjumura pura tumbotetheka nutongorie bwetu nuntu twitikenero tongoria tabubu buyite na anene betu baraba tutongoretie nkiripotera uru TV kumario koniria mutonga mbito wa Paul Ogwakabethe muthia hiyo nteto chiwero nguchogere nkatho no tubo guthawatanirite na uri na nkatho che mwanya kire bora bonde bakinyanirite nteto chutu bodware hamwe na mubango yaro siasa mureto mathithio ukari murini criminal mutemedwa. Good night and God